organizing different types of program in different times and occasions. Like that, this type of program organizing each and every year on the auspicious occasion of teachers. Especially students of class 9 are organizer of this program, and they perform the activity very nice. It means nicely and beautifully. They maintain peace, security, no gathering, no any kinds of the trouble seen anywhere, like this kind of. So I am thanking all of them. And you know very well, our country is multi-religious country, multi-racial country, multi-lingual country, multi-cultural country, or etc. like this kind of. So multi on the stage also saying already the multi-talented students are already showed different kinds of the program. Some are what I say somewhere Punjabi Bhangra like, somewhere performed Rajasthani, somewhere performed Nepali, somewhere what I say MAITHILI, and just now the Bhojpuri one also. But especially Bhojpuri avoided. Why? Because too much vulgarity in it. Anyway, so different kinds of program performed by the students, which shows that there is diversity in our country, but among them the unity that displayed our norms and values of our society. So everyone performed very well. So I also thanking them who are performed here, and our teacher team also performed very well. Anisha Khatri ma'am very good. So yes, the title is like this kind of the Khatri, but the very Khatra like. Yes, one program generally what I say displayed from the any channel, that is a Khatra. So like this kind of, yes, like this kind of. And our Poonam ma'am, whereas she is very happy, but when and singing program in that time, so sweet, but I cannot taste it. So like this kind of, yes. So anyway, so I hope in this on the occasion of this Vijaya Dashain, there are 4 Dashain that I have already told you. The day before yesterday, I have already told you here what kinds of the Dashain in our country, in our Hinduism culture. So 4 kinds of, so one of them that is Vijaya Dashain. And in this Dashain program, so generally there are 9 forms of goddess Durga worshipped in our home. 9 forms, yeah. They are Shailputri, Brahmacharini, Chandravanta, Kusmanda, Skandamata, Katyayani, Kalratri, Mahagori, and Siddhidata. Like this kind of. And I hope these all the forms of Goddess Durga brings happiness in your life, make your life healthy, wealthy, and wise. Okay, so I do not want to take much more time, but especially students, when I came here, in that time students giving big hand. For why? For comedy, generally like that kind of. So a little bit, because I do not want to take much more time, because this time nearly 3 o'clock, I think so. So and they have to maintain different things, manage things or extra days, etc. That's why. ल अलिकति म गरिहालौँ। अब आइहालेपछि अलिकति आशिष सरको रिक्वेस्ट थियो, धेरैजनाको रिक्वेस्ट थियो, यस कारण अलिकति गरेको। ल आशिष सरको रिक्वेस्ट थियो, आशिष सरबाट सुरु गरौँ है। उहाँले नआउँदै हुनुहुन्छ। अब तिनीहरू भन्छ पुरुषको जमानामा पुरुषको के इन्ट्रेस्ट, तर उहाँ नआउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले
उहाँले सोच्नुभयो कि त्यहाँ उहाँ जहाँ नुहाइराख्नु भएको त्यहाँ एउटा सोपकेसमा एउटा डोभ साबुन राखेको उहाँको श्रीमतीको थियो, नो डाउट उहाँको श्रीमती। उहाँले सोच्यो कि मेरो श्रीमतीले यो लगाउँछ त्यसैले चेहरामा चमक छ, म लगाउँछु त मेरो चेहरा पनि चम्किन्छ। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो सोप उठायो अनि आफ्नो एउटा गालामा यसरी लगाउँदै थियो। उताबाट श्रीमतीले हेऱ्यो के गर्दैछ, एक झापडले यो गाला बिचरा केही बोलेन, नुहाइ गरेर ऐनामा गयो हेर्न। के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो गाला भन्दा यो गाला चम्किने। त्यसपछि आएर मलाई सुनाउनु भयो कि मेरो मेरी श्रीमतीको चेहरा मात्रै चम्किँदैन, हातमा पनि चमक छ। ए ठिक छ। अनि अर्को यहाँ अलिकति ग्यादरिङहरू पनि भयो, कतिजनालाई दौड गर्ने प्रोग्रामहरूमा पनि हुन्थ्यो, धेरै किसिमको प्रोग्रामहरूमा दौड जस्तै कि मैले एउटा डान्स देखेँ, विद्यार्थीहरू धेरै सबैले एकअर्काले पछाडिरहेको थियो, अगाडि जान खोज्ने, मतलब ग्यादरिङ धेरै गर्छ। किनभने कोही आफूलाई पछाडि राख्नु खोज्दैन समाजमा, जहिले पनि अगाडि दुनियाँ चले पछाडिको मै चलो अगाडि, यस्तो अलिक सोच्छ। यो एकदम तेजवर्दी हो, धेरै राम्रो छ, यो हुनुपर्छ भने ठिक छ। अनि अब अलिकति अब म आफ्नो कुरा, किन धेरै त म समय लिँदिनँ, आफ्नो कुरा अलिकति सुनाएँ। अनि एकचोटि के भयो भन्दाखेरि म बिहापछि मैले मेरी श्रीमतीले धेरै कर गरेँ कि जाउँ सिनेमा देखाउँ, के भन्छ अलि होटलमा खाउँ, अलिकति फोटो खिचाउँ, स्टुडियो जाउँ, धेरै कुरा। मैले त्यो कुरालाई कुनै पनि कुराले सुन्दैन, सबै कुरालाई नकार्दै थिएँ। तर मानी एक दिन मैले उसलाई स्टुडियो ल्याएँ फोटो खिच्नका लागि, स्टुडियोमा गएँ। स्टुडियोमा एउटा कुर्सीमा मलाई बसाइयो, अनि एउटा कुर्सीमा मेरी श्रीमतीलाई बसायो। त्यसपछि त्यो जो फोटोग्राफरले फेरि मेरो श्रीमतीलाई उठाएर यताबाट अर्को साइड बसायो, यतापट्टि जो बायाँ साइड देब्रे साइड बसाएको थियो त्यसलाई फेरि दायाँ साइड राइट साइडमा बसायो। फेरि एकछिनमा उसलाई उठाएर यो साइडमा फेरि एकछिनमा यो साइडमा। अनि मेरो श्रीमतीलाई रिस उठ्यो। अनि मेरो यो के गर्न खोजेको भन्यो कि तपाईँलाई म चारैतिरबाट हेरिरहेको छु, यो श्रीमान कतैतिरबाट सुट गरिरहेको छैन। तपाईँलाई चारैतिरबाट हेरेँ तर यो श्रीमान कुनैतिरबाट सुट गरेन। मैले भने दादा तिमीलाई त्यो सुटको कुरा छ, तँलाई के लाग्छ यो श्रीमती मलाई सुट गरेको छ? यत्रो मोटी श्रीमती मैले राख्न सक्छु? यो त मेरो बाध्यता हो कि यसलाई पालिरहेको छु। त्यसैले तिमी यो सुटको कुरा छोड, तिमी फोटो सुट गर। बेचाराले फोटो सुट गरेपछि के भन्यो भन्दाखेरि कमाल छ, तपाईँको त कलर फोटो खिच्दा पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, तपाईँको ब्ल्याक र श्रीमतीको व्हाइट हुन्छ। जे होस् यस्तै मुस्कान रहोस् तिनीहरूमा, यही कामनाको साथ अब म आफ्नो मन्तव्य यहीँ समाप्त गर्छु। सायद यो कार्यक्रमलाई एन्डिङ गर्नका जिम्मा मुकेश सरले सायद लिनुभएको छ, उहाँले अब कार्यक्रम समापन गर्नुहुनेछ। So I call Mukesh sir, please come on the stage and finish that program. And you must say something to our students. So please, Mukesh sir. Yes, sir. What? First, one Vivek will come. Yes, so Vivek. Yes, sir.